melestarikan budaya Sasak. Mai angen kamu ari bilin lalu sawah itu wa berjanji setia jaga jokan ari isiku berangan yang kejogan ari isiku berangan di usangku jangku jogan isiku berangan. Mai angen kamu ari
dengar yang ku datang untuk janji tersalai. Mati ku sanggup. Oke, budaya Sasa. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Ali ya. Makasih. Oke guys, jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Raden Al Channel.